Kamper walada hapan penurut por bun ban syong ben ban nya kebal lekai. Henry angnut Neymar Jr ban second tup haka squad list jung ke Brazil national team nagam taka World Cup arah jar arpo hunriu. Kublai pi ki paro ki parjor baro ki baju sengut tenat besngap ya ki video hakane ka channel. Bat kan neka deru kum si benta ka jubab halor ka jingkeli jung tu ki parlok palah to Neymar Jr unjele KNM haka World Cup arah jar arpo hunriu. Bat sengut tenat ru bahakum kane ka por bagi parlok kila keli ne ka jingkeli. Bat kum taru mentang layo ya kane ka kubor halor ka jing angnut jong Neymar Jr ban yelekai haka World Cup arajar punriu. Haka baka World Cup arajar punriu kan sastang ka kadwe trik bunajun arajar punriu kan kuat ka kat khandai trik Julai arajar punriu. Bat ka Brazil ka bakentup ka grup C harkat ka Morocco, Haiti, bat ka Scotland. Kumta ka jing angnut jing bun balang ka day ban yu ibiang nya Neymar Jr saj senpat haka football nagam ta ka Brazil. Bat ka ka khobor ka bala mi menta ka day ba Neymar Jr wala kren ye gidi kentin dak ba wala ong. Ba udon nya ka jing kermen scam ba un sa syakot biang haka Brazil national team nagam ta ka World Cup arajar apunriu. Bat kum taru kumbau Neymar Jr wala angnut kermen ba Neymar Jr un sayo bani lekai haka World Cup arajar apunriu un sa second tup haka national team squad list jung Brazil haka jinggelam jung Carlo Ancelotti. Bat kumbala tibru bahaka Brazil national team kan bar phok ba pawnam ka dehi jung Neymar Jr. Bat kat kumgi kubor kilong bat warlau Neymar Jr un sa plut por bun haka ba syong ben banja ka ba lekai Ndre kum ka jinggelam ka jung u ya ka national team ka denkam ya ka experience ka jing tebit ka jung u haka team. Kum taru ka khobor ka penkut menta kum ka jing ai jing kermen ba jing ai mensim ya barok fans jung Neymar Jr ka deiba ni don jing kermen shisha ba Neymar Jr un selekai haka World Cup arajar punriu kat kum ki khobor ki balami man la kasngi. Bat wat la kapor kadang slam ban mi madan ban lekai haka World Cup ndre kat kum ka jing skethu ba Neymar Jr un sa chakot haka Brazil national team nagam ta ka World Cup arajar punriu. Kat bagi jilekai haka Brasilin Serie A kin sastang mentau bna Januari haka arpo kendai tarik. Haka baka Santos kan se kendu pesya ningkong ya ka Chapecons.